खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी पुनमपु तरामना ओक्सरी अहनबदा मरुबा पाउसिंग क्लास 10 की परीक्षा दा महु सिंधुना परीक्षा थारंबा मियोय कुनगमरी पुलिस ना फाखरे अमसुंग हेल्थ सेक्टर दा भारत के अतई स्टेट सिंगदगी मणिपुर ना मांगजिल थारी हाइरी पाउसिंग संदोंग पिजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर ना लौबा ngasiदगी हौरिबा क्लास 10 की परीक्षा दा मीगी महु सिंधुना परीक्षा थारंबा मियोय कुनगमरी पुलिस ना फाखरे थौदोगसी टीजी हायर सेकेंडरी दा थोखिबनी स्कूल की हेड मास्टर लाइसम बिरेन फोंदोलपदा परीक्षा थारिबा मियोय सिंगी मसागी अटेंडेंस लौबदा मखोय कुनगमरी की महु सिल्लगा परीक्षा थारंबनी हाइना खांगलखिबनी स्कूल अथॉरिटी ना मखोय कुनगमरी परीक्षा थाबा यारोय हाइना परीक्षा हॉल की तांथोकी मखाताना पुलिस लालगा मखोय कुनगमरी असुम अरान खांगदोलबा मतुंगदा फाखिबनी मखोय कुनगमरी ना महु सिंधुना परीक्षा थारमलेबा असि सब्जेक्ट दा बेक लेहोबा प्राइवेट माहिरोय सिंगिनी पनबा याय हजिकथरिबा क्लास 10 की परीक्षा असि पुन्ना माहिरोय सिंग कुंथा तरुक सनी मौद्रागा मंगाना सरुक यारिबनी मसिगी मनुंगदा रेगुलर माहिरोय लिसिंग कुंथागा मरी सनी हुमद्रा मंगानी लिसिंग अनि कुन्ना प्राइवेट माहिरोयनी परीक्षा असि पुन्ना सेंटर सामा तरेता पांगथोकले मसिगी मनुंगदा प्राइवेट सेंटर हुमफु तरेत अमदि बोर्ड के सेंटर निफुनी प्राइवेट सेंटर हुमफु तरेत के मनुंगदा सिंगदा कुनगा तरुक अमसुंग तंपाकदा निफुगा माथोयनी हेल्थ सेक्टर दा भारत के अतई स्टेट सिंगदगी मणिपुर ना मांगजिल थारी हाइना मणिपुर स्टेट हेल्थ सोसाइटी की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर ओकम इबोमसाना ISTV न्यूज का उनबदा फोंदोरकले माना मखा तारदुना भारत के ओने येंगबदा मियोय सानिफाना हॉस्पिटल के फमुंग अमखक फंगबगी रेशियो लई मणिपुर की ओइनदी मियोय सात्रेना फमुंग अमक फंगबगी सांगदा लैरी इंडिया की ओइना रेशियो दा येंगबदा मियोय लिसिंग अमा सात्रेट की डॉक्टर अमखक्तमक ओइरी मणिपुर की ओइना येंगबदना मियोय लिसिंग अमा सामगी डॉक्टर अमा ओइरी मसी अतई अतोपा पृथ्वी की साकोलबा लैबा कयादा लैबा रेशियोगा मानरी मणिपुर सरकार ना हेल्थ सेक्टर दा अहेनबा मियंग थमदुना संगदबा सेंफम कया थादरी इंडिया की ओइना पोकपदा अंगांग सिबगी सांग असि मणिपुर अमदि गवाना लिसिंग अमगी मनुंगदा तराखक सिबगी सांग नेमना लैबदा मांगजिल थादुना सटली महान मखा तादुना अंगांग पोकपदा अंगांग सिबगी सांग नेमना लैबा असिदा मणिपुरदा लैबा मेडिकल कॉलेज अनि अमदि तोंगान तोंगान नर्सिंग इंस्टीट्यूशन कया लैबा असिना नाकोदेना मतेंग पांगली हाइकी अखोगी हेल्थ केयर सी अतई स्टेट के नरुबदा यामना फै कनागुमना पेना दबसिना अखोगी हेल्थ केयर सी फतेना लौगसु अखोगी इंडिया के रुग अतई अतई जगह की येंगनरुब कंपेयर तौरु तमदे अखोई सी याम फदना फोंनो खदरी इवन गवर्नमेंट तौइबा थौचिलसिदा थादरबा सेंफम जी हेल्थ सेक्टर सिदा अखोगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हादना GDP सिगी चामदा परसेंटेज द पावदा अखोना 5.3 अखोई थादरी ऑल इंडिया की वो दे येंगनगदी मसी चादा अमदस्मिक अनि मुक्त थारी अदोगा पृथ्वी की ओनी येंगनगदी मसी चादा 6% मथारी अदोना अखोई की मणिपुर अखोई मणिपुर में थादरी बसी नियरली पृथ्वी द लेबा चौवा साखोट जाति सिंजिगा मानरब लेबनी कैथोलिक मेडिकल सेंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोरिंगई की रेवरेंड जैस्लिन SCC दा ममाई खुम्बा सखंगदबा मियोय अहुमना थासी के तरा तरुक ते अटैक तौरम थोंग अदुबु कुकी कैथोलिक यूनियन मणिपुर कुकी कैथोलिक वुमेन्स मणिपुर अमदी कुकी कैथोलिक लिटर्जिकल कमिटी मणिपुर ना कंडेम तौरकले नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अवेयरनेस वीक कमरी लेना ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना मॉर्निंग रैली चतख्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DC के राधा कुमार यावना CMO इम्फाल वेस्ट डॉक्टर बिमला कुमारी अमदी अति ऑफिशियल सिंगसु रैली अदुदा सरुक याखी लंफेल पार्ट लेबा DC ऑफिस तगी रैली अदु लमथारबा मतुंगदा लंफेल एरा की मफम सिंगदा चतलगा अमुक हन्ना DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता लमथुंगफम ओइखी अफब इसिंग थकपा अमदी खोंगहामफम मफम लुना नाना थंबा यामना तंगाई फदे हाइन इबा प्ले कार्ड कया रैली अदुदा सिजनखी अमरोमदा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अवेयरनेस वीक की थौरम पोरोंग पाट पंचायत बावनदा ADM सोमोरजितना हौदोखरे इम्फाल ईस्ट PICED डिविजन अमसुंग इवोल कोंथौजम फाउंडेशन अनिना पुन्ना सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा फाउंडेशन असिगे सेक्रेटरी के चंद्रशेखर ना अवेयरनेस प्रोग्राम असि मियाना मतौ कलमना अफब इसिंग सिननबा अमसुंग योक्तुना थंगदगे अमदी सैनिटेशन की मरु ओइबसिंग अदु खंगनबनी हाइखी अखोना मेनली ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की मतंगदा अचौबा अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम अमोइना चथबा तुम अवेयरनेस वीक नि
Tamai Kendra gi MLA oibata natana Hill Area Committee gi Vice Chairman su oiriba Z Kikanbau Niumaina Kendra asigi tongan mampham singa satuna lambi thong amadi sarkana paikaleba thabak thorom sing yangshin krai khongsat adu da tamai gi SDO PMGSY gi engineer sing loinana village ki sip kaya su saruk yakhi Dikrimram Bilaski Barak Tole Matakta Lupa Kror Ahum Hena Sangna Sabal Loraba Tongi Film Su Yangshin Ki Tongasi Matang Kada Sangaragani Haina MLA na Fongdoki Katang Digi Magulong Village Fauna Balambida PMGSY gi Makada Lambi Kak Libagi Film Yangshin Ki Umanga Saruk Oibana Lambi Asi Kakpada Kudongza Dabakaya Tengai Haina Engineer Sing na Fongdoki MLA ki Ganbau Niumaina Kul Amaga Pangana Balambi Sing PMGSY gi Makada Siamnaba GPR Siamduna Thaga na bohonari kul kunga mga electric phangan krai makata na kul taraga mga electric phangan na bohonari tamai gi area da primary health center ahum hangdo krai tausem area da junior high school taret school ge thak ta upgrade taw krai primary ge thak ta leramba school nipan upper primary ge thak ta upgrade taw krai tongan ba school paza sing gi yafiga da thabak sing makata na packet kigani haike Manipur state ki wena priority number 1 se silambi thamla lebani anda ki 13 program da 13 5 years program sida baikhat da soita na silambi si yorani na thajab sulai adugo ekoi council tamanglong tausim hablong road che achi si Asian Development Bank makhada in principle da moi approve tawre ujik sanction tawbisi koi ngai ribani asi lambi si sanction tawraba matung da di lambi si kakhradi Tamanglong dagi natarga Imphal dagi hablong chepase around 100 kilometer gumba shorten oigidorobani asi na Tamanglong district ki achauba gateway ama oigidobani western corridor ama oigini haibase thajaba thamme Dikram Bilaski chairman na Dikram gi Barak Tole Matakta matam kaya gi matungda thong sabal loisilapa asi thagatba khombuga loinana thong asi tamai dagi Nagaland chatpada yamna maru oiba thong ni haike Dikram Brakfish Point to the Melon Brakfish Point here. The sea is so lere, Huzik, Tabakakme, has to so equate, come to the bar do lere. The day Hena Equena Palm the Baha city equate Lambi Town Company with the Glomencida. The day Hena equate individual decreasunity equate Town Silverga, Naganan Parody equate Awawa to Kokani and Asani. I see Happy Makedo. And that equity and less some midman ure, but then Ashida Puming Sama Matavato in Northeastern Regional Institute of Water and Land Management Tezpur Amadi NYK Imphal Anina Sinduna Nimin Inita Tagadava Social Entrepreneurship Program among Asi Haudokre Lampeda Leva Imphal West DC Complex ki hold the Haudokiba Program Atuda Deputy Level Commissioner E Tomba NYK SK Zonal Director Saib Singh Amadi Dr. UM Hazarika Su Saruk Yaki Training Kunta Tarik na Saruk Yaba Program Adu Haudopugi Matangda NYK gi Youth Coordinators Y Laxman Naha Singbo Entrepreneurship ki Lamda Training Piduna Makoibu Haitui Singtoi Hananaba Tharam Asi Pangthokpani Thaba Phanghodraba Singasu Asiguma Training Program Asi Pangthokpana Maramdom Hingzabada Sauna Mateng Oigani Haiki अखोगी वाटर रिसोर्सेस लैंड मैनेजमेंट अमसुंग एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी सिंग असे अखोगी नहारो सिंगसिदा आइडियास पीबीरगा अखोइना थबक फंगदबगी समस्या से मसी कोनना होनबदा टू सम एक्सटेंट मतेंग ओइगद्रा हाइना खंदुना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सी पांगथोक जबनी अदुना मसीदा नेरीवालम तेजपुरगी एसोसिएट प्रोफेसर सिंग अदुगा रिसर्च एसोसिएट अमसुंग अखोगी लोकली मणिपुर लेबा एग्रीकल्चर की ऑफिसर सिंग अदुगा ICR dagi officer sing yauna haribo keno training program SPB na ba koi orang tawjari amasung haribo training program asina horiba naharol singda yamna chauba mateng am oiragani hana asa thamjari Research Forum Manipur ke sahigi oiba apunba mifam pangthoktuna lisingani taraga mari dege tara taru fabugi oina thaupuna naba Naurem Indramani ke singen khomba amadi Katrimayum Subhaspu mathang sina President General Secretary amadi Treasurer oina khalle haina forum mathadok pacharol amana khangalakli
Krishnadas Memorial Trust na Laikhadraba Krishnadas pu ningsinduna Save the Handicap Degi Palan ngasi Dolaland Labor Central Home da pangthokre. Trust ki maiki degi home da angang singbu medical check-up pangthokpaga loinana angang singda phirol amadi exercise book sing PK angang kuntrain thoigi angang amamam da lupali sing amamam deposit tawanaba sentham se kusinaki Manipur Mahila Kailan Samiti ki maiki degi trust ki mio singbu thagatpa phongdoki Employees amusung pensioner singi wakat tabidrabadi makal maka kayagi khongjang sangsilagani haina paugi mifam pangthokre ngasi babuparada leba JSC of M2 and MGO gi officer pangthokiba paugi mifam amata JSC gi senior vice president B Ganasyam na phongdokibada Manipur government na employees singbo hanthaba thakta yengbiba asi pende housing employees singda phangaliba 6 pay commission asi maku khaktani manung yaude Manipur judicial services da 6 pay ningthina phangankre Wafam Singh asi karak hanna mari lenabu authority da taknarabasu tabiraktabadigi hayeng February ga tang kunga mathoi amadi kungani thoida mass casual leave laudna khongjang sanction gani masi fabada government saksinna laudravadi mass ka tang taruk tagi indefinite ceasefire strike sanction gani haiki saruk yakiba secretary general Puruzit Lari Ingbamna Manipur government arama thabak kaya tawduna lakleba asi leibak irang haunabagi masak wegani thabak phangdaba nahagi masing yamna lairiba state asida tongan ba department singa thabak tagi potharaba miyoi sing re engage tawduna lairiba asi naha singa hak matbada natana aina su yade paisa leite hariba asi su Trahumdoi Suba Finance Commission gi ningthina sel pekibani haiki saruk yakiba Manipur State Pensioners Union ki President ICI mana pensioners singda state government na yenggeba asi yamna hantaba mi yengni Nagaland state ta central government na tolap amasung pension gi matang da hengal pegi order thokpaga state aduda su pudakta sanagani haiba wafam laire pensioners sing asi government na yenggeba mi yang amadi tangkaliba port ki sang asida suicide towning ba phawba yaure phongdoki 6 pay commission accept tore madu yam bhajil pol karyam yari tha taru khudingi chaba tangbagi ayaba policy matungna price index ki matungna DA te DR hengakani haibase yagram reba adu kari marang dam da sarkar asina madu ki provision thambi dream no ba adu provision thambi do chinida center ki deficit baje ni chai buding tangalche manage bi le ta galin ba adu ngamna chale ba afu idi mu khang ya ba e mo di khara toro dum yani 아니 과제를 우리 버디 마뿐만 빠션 당거버니나 아고지 그 슐레다는 간비해버고 Loshilakpada maruba pausing amukana class 10 gi parikha da mahu sinduna parikha tharamba miyoi kunga mari police na phakre amasung health sector da bharat ki atai state singdagi Manipur na mangzil thari hairi haziko nati ISTV ki pawmiyang tabri opanamapo amukahana khurumjari